Phirimaneng ya tsatsi la bone dikgang ke tsa Botswana Television ntse re di gasang ka tlhamalalo tota go tswa toropokgolo Gaborone ke bidiwa Benson Phuthego Madume makore ditibole hela ka go leba ditlhogo. Tautona Advocate Duma Boko a tlhalosa fa puso e tla phimola sekoloto sa tšhema-tšhema. Lefatshe la China le fa la Botswana 190 million pula go dirisiwa mo ditirong tsa ditlhabololo. Mo go tsa metshameko barulaganye ba lebelo la Botswana Golden Grand Prix ba rurifatsa fa le tla tshegediwa ka kgwedi ya Moranang. Wetso morore topo taposa o tolokolola puo ya diatla ga re tsena mo dikganyeng. Mo phuthegong ya babegadikgang tshokologong eno Tautona Advocate Duma Boko o tlhalositse fa lenaneo la tšhema-tšhema le tla fetoga go nna la tsa tanki ka jaana sekoloto sotlhe sa dikadimo se tla phimolwa. Tautona Boko na gatelela gore ka ntlha ya thulaganyo eno e ntšha batho ba ba setseng ba amogetse dikadimo mo thulaganyong eno ga ba kitla ba tshwanelwa ke go duela dikadimo tseo mme ebile ba ba neng ba setse ba duetse ba tla busediwa madi a bone. Tšhema-tšhema yo o simolotsweng ka ngwaga wa 2024 o na ikaeletse go thantsha le go godisa dikgwebo tse dipotlana. Tautona Boko a re mo mading a 200 million pula ke palonyana fela ya 2% e neng e setse e busitse madi kgotsa ya duetse mme jaanong la bone lesego ke le lephalang la ganthonyana ka jaana ba tsile go busediwa madi a bone. Mogwebi yo mmotlana ga a thusiwe ka sekoloto ga a adimiwe. Ha o batla go nosetsa go logetsa thuthugo ya kgwebo tsa gagwe kana ya gagwe se mo adime se mo tsenye mo sekolotong mo he thuso ye e tla moaga mme ebile se ka nna thuso hela ya go mo neela madi o bo tswa mo go ena monele ha ile gore o bona gore o tlhoka madi ka selekanyo se se tsamaelanang le se a batlang go se dira le kwa a batlang go ya teng le kgolo ya e akantseng kana yeo e bonang wena gore e ka tshwanela kgwebo e. Mme re ha o sena go dira jalo o bone gore jaanong o gata le ene go tlhomamisa gore boitseanape jwa botlhokang o ka bo bona. Boranyane technology ye mogwebi yo mmotlana bangwe ba sa akanyeng gore o tlhoka boranyane bope mo kgwebong ya gago ga gona yo sa botlhokeng mme ha o mo thusitse ka boranyane jo a kgona gore le ena a duelwe motlhogo go sa sikarwe madi dilo tsa gagwe di tsamaye jalo wa bo mo atumeditse. Mme re santse re le mo phuthegong eo ya babegadikgang Tautona Advocate Boko a re isa go ya lefatshe leno ke tshepisang ebile ya phatsima mo mogameng wa ditemane morago ga tumalano ya dingwaga tse di lesome magareng ga puso ya Botswana le khamphane ya DBS Group e beilwe monona ka tsatsi la bobedi mo bekeng eno mono toropokgolo Gaborone. Tautona Boko a re mahama wa ditemane o tlhoka dikitso tsa maranyane tse di rileng a ka ya fa tumalano e tla tlisa thata e tla thusa thata mo go thuseng lefatshe leno gore le itirele mme le seka la ikaega thata ka mahatshe a mangwe. Simolodisiwa ga neo kana thulaganyo e bidiwang go te Diamonds for Development Fund e tla bong e thusa go nonotsa le go godisa itsholelo le gore re kgone go direla batho ba rona ditiro jaaka rotlhe re eletsa. Mme ebile mo go yone Diamond for Development Fund ba DBS ba tla duela ngwaga le ngwaga madi a kanang ka 1 billion pula. Mina re ngogola fa Tautona Advocate Duma Boko a fa tekodiso ya botsogo jwa setšhaba a tlhalosa fa puso e ikaelela go tsenya mo molaong temo le tiriso ya mohuta wa motokwane selo sa ka ileng fa se tla tswela mosola botsogo le itshololo ya lefatshe. Mo puisanong le babegadikgang Tautona Boko a re puso e mo dithulaganyong tsa go simolodisa temo ya setlhatsana se se tala sa hemp
a gatelela botlhokwa le jwa temo eo mo botsogong le gone mo itsholelong ya lefatshe leno. Tautona Boko o tlhalositse fa lephata la lefatshe le temothuo le la papadi le tlhabololo dikgwebo e tla nna one maphata a tlabong a tshwere teu mo thulaganyong e. Ka re ne ra tlhalosa ka tekodiso ya setšhaba, State of the Nation, re jaanong ra go sala morago re samagana le go lema hemp le cannabis one tota o lemela gore o na le bokgoni jo bo supilwe le jo bo santseng bo tla supega ja kalahi ja go ala mme tsone dilo tse di tswang mo go one tse di botlhokwa tse re tshwanetse re di dire mono re o lemile mono e le wa rona re o lemela gore jaanong re tlhotlhe tse di tswang mo go one re di dirise ra alahe re tlhapise re phepagatse re age mme re ka sokola jaana re na le lehatshe re ka lema mme ebile gata ga o lemile ga o tlhoke di-fertilizer ke ra hemp ba lephata la lehatshe le temothuo, lands and agriculture, ba na le ba trade and entrepreneurship ke bone konokono matshego a thulaganyo e re mo go yone ya one. Mo go tse dingwe dikgang lefatshe la China tota le file lefatshe la Botswana madi a 190 million pula go dirisiwa jalo mo ditirong tsa ditlhabololo. Mothusautona o ebileng gape le tona wa madi Rendabang Nkosinathi Gaolathe le moemedi wa lefatshe la China mono Refan Nyong ba beile monwana tumalano ya mpho eo ya madi. Lefatshe la China le ne la itlama go ntsha mpho e ngogola ka putegong ya mafatshe a Afrika le China ya Forum on China Africa Cooperation. Go tlhalisiwa fa madi ao a tla dirisiwa go aga tsela mono Gaborone le tsela ya Mopane Block 8. Madi a tla ka nako e lefatshe leno le supileng fa mo pakeng ya kgaoganyo ya madi a 2025-2026 le tla tlhaelelwa ke madi a 22.12 billion pula e le didikadikega dijalo. Mothusautona a re o eletsa gore go seka ga nna le madiadia mo go ntshweng ga madi a. Mafatshe a Botswana le China a simolotse botsalano jwa one ka ngwaga wa 1975 mme go ta go tsena ka jeko botsalano jo ntse bo tsweletse ibile bo a tia. This grant comes at an opportune time when government is tirelessly exploring potential revenue sources mainly to cushion our budget from deficit. We are told these grants are characterized by nuanced processes and sometimes it takes a while. And we are in such a hurry to get things done. And it is our hope that you will forgive us when we keep nudging you. Under the framework of the FOCA, Botswana and China could strengthen more and our bilateral and also the economic and trade relations. And we can also find more resources from the outcomes of this FOCA. And we may have some time to discuss how to dig out more things or points among it. And we do have some procedures to implement all these grants when we have some ideas and discussions once by once. And also we have these outcomes of the FOCA, and they are going to be implemented in the next 3 years. Tatila gompieno ke segopotso sa tlhaselo e neng ya bolaya masole a Botswana go bapale motse wa Lesoma ka jalo Tautona Advocate Maboko paketsa beile sethunya mabolomo jalo kwa tirong ya go gopola bagaka bao ba pele
le bagaka ba bangwe ba pele ba ntwa ya bobedi ya lefatshe ga mmogo le masole a latlhegetsweng ke matshelo a le mo tirong ya bone e ne e le la ntlha Tau Tona a dira se fa e sala a tsaya maemo a boeteledipele jwa mephato ya itshireletso segopotso se se simolotswe ka ngwaga wa 2011 fa se ne se direlwa masole a le 15 a neng a ganyaolwa bosetlhogo ke masole a ga semiti ya Rhodesia ka ngwaga wa 1978 mo tsamaong ya nako letsatsi leo le ile la hetola la akaretsa botlhe ba ba nnileng le seabe sa go dibela hatshe leno la rona. Today, we commemorate not only BDF fallen heroes, but also our forefathers who died during World War II and beyond. The sacrifice made by our fallen heroes and heroines are lived, commemorated, and highlighted in every BDF Day activities. Varetsolela mo kamela kampase sole sa Thebe Phatswa Air Base Brigadier Ephraim Marman o ne a rotloetsa masole a santseng a le mo tirong go tswelela go diragatsa maikano a bone le thomo e ba e rumilweng ke setšhaba ya go direla lefatshe leno ka botswapelo jo bo senang botwe sepe. Bogogi jwa kgaolo ya Kweneng go akaretswa Kgosigadi wa boraro wa Bakwena bone jalo bo phuthaganetse kwa kampeng eo go gopola bagaka ba pele ba masole ba ba tlhokagetseng ba le mo ntweng ya kwa Lesoma ka ngwaga wa 1978. Segopotso se se neng se eteletswe pele ke molaodi wa kgaolo a letlhakeng Re Ian Tema a tshwaragane le mo kamela difofane Major General Hendrik Rankatshwane se ne sa simolola ka go fofisiwa ga difolaga tsa lefatshe leno le ya sesole sa Botswana tse di neng di lemoga botswapelo le boineelo jwa bagaka bao ba ba neng ba baya lefatshe leno kwa pele go na le matshelo a bone. Fa ntsha molaetsa wa kwa segopotseng seo mo kamela kampa eo Brigadier Ephraim Marman, Warrant Officer 1 modiri bagopi. Letsatsi le ke letsatsi le legolo mo go rona mo soleng sa Botswana. Ke sa gopotso sa bagaka ba rona ba ba diretseng lehatshe le ka bonokopile ba ba sa tseng re sena le bona mo botshelong. Tiro ya sesole ke tiro e masisi, ke tiro e thata, ke tiro e leng gore 1 foot e mo diphatseng tsa go ka thagelwa ke mathata a leso, the other one is out, and le ska re le bona ba ile go re loto la bone le lengwe le le mo teng le lengwe le le konte ba helela maoto a bona a tsene wotlhe ba helela ba thokana ba se ka ba telwa ke maakanya gore gongwe tiro e ka tswa le bo rai mo go kalokalo ngwe ba helela ba lathela nako e se wile. Re santse le mo metseletseleng ya go gopola bagaka. Mme kwa Lesoma mogolwane wa 2nd Brigade Brigadier Thomamo Makolo a re mathotapelo a go bolaiwa ga masole a Botswana a le 15 ko motseng wa o ka ngwaga wa 1978 e ne ya nna thuto mo go bone. O buile se kwa segopotsong sa bagaka bao se se neng se tshwaretswe kwa lefelong la ditiragalo ko gone go leng sefikantsho se sena le bokao jo bogolo ka se agilwe gone ko matlhotlapelo ao a diragaletseng teng. Makaseterata wa Kasane mme wa me Musugelo o na baya dithunya tsa go gopola bagaka bao mo letsatsing le le botlhokwa fela thata mo sesoleng sa Botswana ga mmogo le setšhaba ka kakaretso ka ele segopotso sa boineelo le botswa setlhabelo jo bo dirilweng ke masole a hatshe leno ka ngwaga wa 1978 mo tirong ya bone ya go sireletsa le go dibela setšhaba. Lehelo lone le re le mono gona ga go lone ke gone ha ambush e neng ya diragala teng ke gona ha masole a rona a na bolelwa teng ke the then Rhodesian forces ba ba ambushitse ka gore ba ne ba nna ba dira mo go teng luring people mo into the killing zone because ba ne ba laela mongwe mo motseng gore tsamao go ba bolelela gore o bone ma Rhodesia ba tsamaya ka ha siana ya go ba bolelela ko basing ke ba sala ba laya ambushi gone ke gone ha batho ba rona ba 15 ba go bana maina a bona a kwadilwa ke gone ha ba thokagaletseng teng.
e rile ka moso gompieno setšhaba le bogogi jwa toropo ya Sedibephikwe bo phaketse bo kgobokane jalo ko kampeng ya sesole ya Sedibephikwe Eastern Military Garrison go gakologelwa bagaka ba sesole sa Botswana ba le 15 ba ba ileng ba tlhokagala ka ngwaga wa 1978 ka ntwa ya kwa lesoma kwa kgaolong eo ya Chobe. Ntwa e neng ya bakiwa ke sesole sa Zimbabwe sa ga Semiti ka nako eo ke bokao jwa ditso tsa Botswana tsa go babalela kgotsa go sireletsa setšhaba go tlhoka kgethololo. Ntwa ya lesoma e supile boitsetsepelo e gatelela maitlamo a lefatshe leno a go etelela pele kagiso le boipuso. Moletlo o wa go gopola bagaka bao o ne wa akaretsa go bea sethunya le gone go thuntshiwa ga dithobolo di thunthetswa mo lefaufaung. Go ya ka molaledi wa Tota Kgosi Ezekiel Masilo, kagiso ya lefatshe la Botswana e itshupa ka dikgang di tshwana le ya lesoma jaaka melawana ya sesole sa Botswana e eteleditse pele go berekisana kgotsa go dirisana sentle le setšhaba le gone go se sireletsa go gakologelwa tse wetso o nkinela diatla metsing Setswana sa bo se ikela go sele kana sesole sa Botswana ke sone se sireleditseng Batswana kgathanong le dipehela tse di ka welang ha se la rona bogolo jang e ka nna dintwa e ka nna tsogologelo puso e pere teng re bone la he diragala mo maseng a rona ga o ka lebella ka morago ga mota le moga gore sekano sa BDF ke se ka Setswana go ilela go te thebe ya setšhaba ke sone se supang gore ke bone ba sireletse ba setšhaba sa Botswana. It honors all those men and women in uniform, even those non-uniformed, who die in line of duty. So it's really important that they are honored posthumously. Even their families, they are really consoled with the sacrifice that their children did for the country, for showing the love and the sacrifice for the country. Lebile dikgang tsa Botswana Television ga puo ikela kwa nkinela diatla metsing ya bo ile ditshipi ka Botswana ka kwano di ikela kwa le kwa. Me ga re tswelela mokwaledi wa Gatautona mme Emma Pelotetse o boletse tlhatloso maemo le go fodisiwa ga bangwe bagolwana ba puso ba balatela. Rompile Serutsi o tlhomile go nna mogakolodi wa mananeo a Gatautona kwa ofising ya Gatautona. Mme Nkagisang Hazel Raitsanye o tlhomilwe go nna mothusa mokwaledi Corporate Services kwa ofising ya Gatautona. Mme Farah Abdullah o tlhomile go nna mothusa mokwaledi wa Gatautona kwa ofising ya Gatautona. Mme Helen Ketshajwang o tlhatlositswe maemo go nna mothusa mokwaledi wa Palamente. Mme Matilda Ntametse Basinyi o tlhatlositswe maemo go nna mothusa mokwaledi wa tsa ditlhabololo le madi mo lephateng la tlamelo ya bana le thuto go tsweng kwa moding. Mme Atlarlan Solomon o tlhatlositswe maemo go nna mothusa mokwaledi wa ditsamaiso tsa bodiredi mo lephateng la tlamelo ya bana le thuto go tsweng kwa moding. Mme Lesego Isabella Maeza o tlhatlositswe maemo go nna mothusa mokwaledi wa ditsamaiso tsa bodiredi mo lephateng la botsogo. Ramothusi James o tlhatlositswe maemo go nna mothusa mokwaledi wa ditsamaiso tsa bodiredi mo lephateng la tlhabololo magae le ngwao. Re Moemi Batsabang ene o tlhatlositswe maemo go nna moeteledipele wa diphologolo le makgabisanaga mo lephateng la tikologo le bojanala. Re Batlhodinoge o tlhatlositswe maemo go nna mothusa mokwaledi wa ditlhabololo le madi mo lephateng la tlhabololo magae le ngwao. Go tlhomiwa mo le tlhatloso maemo mo go simolola ka ponyo ya leitlho. Ga le gona o tsubang se gona sa ditshwantsho dikgang tsa Botswana Television. Mohumagadi wa Gatautona mme Kaone Boko o gateletse botlhokwa jwa go dira ditshekatsheko tsa bana le bogole ba santseng ba le dingwaga tse di kwa tlase ka go dira jalo go fa tshedimosetso kana tshedimoso ya tse ba di tlhokang gore ba tle ba kgone go gola sentle jaaka balekane ba bone. Mme Boko o buile maabane jaaka ne a ile go lekola ditsamaiso tsa lekalana le le dirang ditshekatsheko tsa bana le bogole pele ga ba ka isiwa kwa dikolong la Central Resource Center for Special Education CRC kwa motseng wa Setlokwa kwa Tlokweng. O ne a gwetlha bana le seabe go tlhomamisa gore lefatshe leno le diragatsa ditumalano tsa mafatshe-fatshe tse di rotloetsang tlhabololo ya matshelo a bana le bogole. Ke ba diretse mothusi
wa bega. mohumagadi wa gatautona o eta jaana a taro le dimpho tse go sologetseng gore di nne le seabe mo go atoloseng matshego a thuto ya bana le bogole ya go nonotsha tlhaloganyo dithuto tsa dibuka le tsa tiro ya diata. Meboko yo nngwe ya maitamo a tiro ya gagwe e leng go rotloetsa tamelo le tlhokomelo ya bana e lolameng o kopile gore go obamelwe ditumalano tsa mahatshehatse a re seo se ka thusa gore go nne le mahelo a ka dirisiwang ke bana le bogole ka phuthologo. We have a school for disabled children. Their toilets don't have the wheelchair ramps. Basic things that even I can see. And yet we have kids there who use wheelchairs. We are here at CRC. We are not resourced. We are under-resourced. We are stretched so thin. Yet we have these fancy conventions we have signed. We have professionals here who are working day and night. Some even leave, because it's not a conducive environment to be in. We have kids here we want to assess, and we talk of early interventions and early diagnoses, and yet we have a long queue of kids waiting to be assessed. Yet we have signed conventions. We need to act. Resaleho bodiredi bo go thilwe go thusa bana le bogole ka botswapelo. Ga o lomeletsa mona le bogole o sa dire se o tshwanetseng go se dira. Ha motsadi kana o pehela a lemoga gore o husitse tsetlana nngwe in this particular law, o kgona gore a go tsela a ba le baganelo yana ka molao o ikemela. And one of the things is to forewarn you that you may get summary dismissal for failing to fulfill the rights of a child with disabilities. Special needs. The Sustainable Development Goals. Leaving no one behind. Lekalana la CRC le kopa banana go dira dithuto tse di tsamaelana le ditsamaiso tsa lone e le maiteko a go thomamisa gore bodiredi jo bo tlhokagalang bo nna teng go thusa le gone go hehosa tshekatsheko tsa go isa baithuti ba bana le bogole dikolong. We always advocate for the young Botswana to train in these professions and careers so that we could have more of these professionals, and so that we could even decentralize them to the rest of Botswana. Godimo ga moo mohumagadi wa gatautona o ne a gwetha bana le seabe le bone go tswa makalana a tshwana le la CRC le dikolo tsa bana le bogole mokgosi gore ba te ba kgone go hitlhella maitamo a go thabolla matshelo a bana le bogole. Ke ba diretse motlhosi BTV News Tlokweng. Merolo e simolola ka Sedimonthole go itlhanwa kgong eno kwa kgaolong ya Tutume go tlhokafetse batho ba le bane ntateng ya merwalela. Se se builwe ke modulasetulo wa khansele ya Tutume Reta Bona Masole kwa phuthegong ya makhanselara ka mosupologo. O rotloeditse setšhaba go sala ditaelo tsa batepoloapi morago a tlatsa ka gore merwalela eo e amile mafelo a go latlhelwa matlakala kwa gone sengwe se se amang botsogo phetelela. Beginning the month of December 2024, we have witnessed devastating floods countrywide due to the ongoing downpours, and Tutume district was not spared. These floods have resulted not only in damage to infrastructure such as roads and houses, but also in the tragic loss of life and personal property. At least 4 deaths have been reported in the district since these disasters, as well as several injuries and 92 households affected. Let me appeal to all citizens to remain vigilant and responsive to the guidelines, warnings and safety tips of the Department of Meteorological Services. Wetso dikalo mme ga go di wela go sena kutlwana sa tsa metshameko. Morora Thato Kgosimore o malala a laetse.
ke go utlwa sentle Benson Puthego matlametlo a modisa ke go di gorosa ke tato kgosimore ke gorosa jalo tsa metshameko tsa Botswana Tonight motho etso madume be re tolela fela ka pegong e di gogang kwa pele mogolane wa company e rulaganyetsang lebelo la Botswana Golden Grand Prix Lodi Dube o rurfaditse fa lebelo leo le tla tshegediwa mo ngwaga ka kgwedi ya Moranang lebelo leo le ne la skela tshegediwa ngwaga o fitileng morago ga tlhoko kutlwisisanyo magareng ga gagwe le lekgotla la Botswana National Sport Commission Victoria Dakin. Dikgotlang tseo di ne tsa baka gore lekgotla le le okametseng mabelo lefatshe ka bophara la World Athletics le emise lebelo leo Dube o tlhalositse fa ba kgonne go rarabolola dikgotlang tseo. The new minister came on board and aba kgona gore a re thuse go rarabolola bothata jo bo ne bo le teng and ke a dumela gore ya no gompieno re le lehatsi re goga ka giere ile ngwe hela re boelelane ka gore re nne le di MOU tse ileng gore di a re guide ba rothe gore o berekela ha yo dira eng ka gore at the end of the day we need each other gore re pushe mandate ya gore event e nne yone tota. Le fa lebelo leo la Botswana Golden Grand Prix le saletswe ke nako e khutshwane gore le tshegediwe Dube o supile fa go tlase ke go ba kgoreletse ka gope o tsweletse re mono ga ba ikerela go akaretsa bana ba dikolo gore ba phadisane pele ga lebelo la mmang go rotloetsa metshameko ya dikolo. Ke a dumela gore this year ka ha event e marketileng ka teng we have started the LOC is working already though re santse re emetse gore re launch ko Batswaneng gore ba itse gore ke mang o bereka mo event but hela go bua maruri nako e santse le teng stadium le sone sa ba ka ngwa ya ka re bua jana gore re nne le event e rileng. Lodi Dube o supile fa babogedi ba tla nna karolo e botlhokwa thata mo katlegong ya lebelo leo. Starting next week the tickets tabe di out tabe di rekisiwa we are using the same company e leng gore ke yone ne di rekisa last year and this year I can tell them gore next week let them go and buy the tickets. Lebelo leo le tla tswelelang le ka fatla sa lekgotla le le okametseng mabelo lefatshe ka bophara le tla tshegediwa ka Moranang le malatsi a le 12 kwa lebaleng legolo la setšhaba mo Gaborone. Barotloetsi bagolo ba kgaisano ga mmogo le madi a dikatso tsa batabogi di tla itsisiwe mo nakong e sa fediseng pelo. Victoria Dakin, PTV Sport, Modipani. Fare le batsa kgwele ya dinao setlhopha sa Matebele se tshamekile maleka le fela setlhopha le sa Mochudi Center Chiefs mo motshamekong wa leki ya FNB Premiership o neng o tshamekelwa kwa lebaleng la BPSC Mabane Kgomtswa Sefako wa latela. Setlhopha sa Matebele se ne mo motshamekong o se lebile go bona phenyo ya boraro ka tatelano fa sa Chiefs sone se ne se batla go tsweledisa diphenyo jaaka ba ise ba latlhegelwe ke motshameko mo ngwageng wa 2025 Karolanta e simolotse le bonya jaaka dithopa ka bobedi di ne di sa dira maiteko ape a tsitsibanya mmele seo se isa motshameko kwa nakong ya go ikhutsa ka lefela sethopa karolo ya bobedi ya ta dithopa di tatise tshameko di dira maiteko a go nosa ya re motsotso fela morago go simolola ga karolo ya bobedi sethopa se se sana le sebaka sa go ka tsaya ketapele ka lobopo moremi fela Matebele le bone ba sa nna fela Tebogomogotsi a bona kgwele ya gagwe e sirelediwa ke motshwara dinno mo motsotsong wa 76 Tamizulu a thula kgwele bonte go tswa mo sekhutlong fela motshwara dinno wa Kukantshu a ba eme senta go ka sireletsa go netefatsa fa ba tswa mo motshamekong o ka ntha. Probably what didn't work as well was our transitions. Although we had good transitions, I think we created enough chances. Fa re tshameka re tswa go morago re lomagana re ne re kgona go go dikoteng tsa bone ke tsaya ke re tshamekile jaaka re ne re bata ha ne le malobanyana hale re ne re ka borela thegetswe ke motshameko o tshwana leo re supila tshameko e tokafetseng fela thata. Good character, good resilience, good patience without the ball, discipline, bravery to close the ball down and worked really hard. In the mistakes, we did much better. We looked much better. We looked like we want to get a goal. We looked like we were energized a bit. Even the chances, we started creating a little bit of chances. Re tshamekile botoka thata mo karolong ya bobedi fa re tshwantshanya le ya ntha kwa nne re sa kgone go lomagana sente ebile re le bonya fela re ne re palelwa ke go tshameka ka gore setlhopha se ne re tshameka le sone se ne se sireletsa ka dipalo re ne re supa fa re batla go nosa mo karolong ya bobedi fela tsatsi la gompieno
ga ra tshameka jaaka tlwaelo. Tried, yes, but if you try, kind of when you are that sluggish, when you try very hard, and once you try hard, things don't always get to where you want them to be. Maduo a tlogela setlhopha sa magosi mo maemong a bosupa ka dintlha di le 32 fa sa Kukansu se le mo go bofera bongwe ka tse 24. Mo motshamekong wa League ya FNB Premiership, setlhopha sa Orapa United se tshamekile maleka a lefela setlhopha le sa Security Systems. Go motso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Re ntse re le mo go tsa kgwele ya dinamo motshamekong wa League ya First Division ya Borwa o tshamekilweng o tshamekelwa kwa lebane la SSG mono Gaborone ka la boraro. Setlhopha sa City Pola le sa Presence 11 di kgaogane dintlha di sena go ngangana ka lefela setlhopha a re utlwe Pako Strike ka dintlha tsa motshameko o. Setlhopha sa kwa Garamonaka sa City Pola se simolotse karolo ya ntlha ya motshameko o se supa fa se babaletswe ke maemo a borwa bobedi a loko. Se bolotsa ntwa gangwe le gape kgatlhanong le makawana ba Presence 11. Fela maiteko ao a ita se fololetse. Ditlhopha di ya go ikhutsa dingangane ka lefela setlhopha. Karolo ya bobedi ya tla se pharologano le ya ntlha. City Pola ba tswelela ka ditlhaselo. Fela makawana ba Presence 11 ba gana nya ya banyana. Go netefatsa fa motshameko o tla bokhutlong ditlhopha di kgaogana dintlha. Maleka ao a tlogela setlhopha sa Presence 11 se le mo maemong a botlhano ka dintlha di le 15. Fa mo letlhakoreng la City Pola ntlha eo e ba tlogela ba le mo maemong a borwa bobedi ba huparetse dintlha di le 14. Since we started the league, we've been working hard on finishing. But there's a problem, but we have to work on it every day. Yeah, obviously, if you don't score goals, you can't win the game. We created, but we missed. But the good thing is we didn't lose the game. But we created and we couldn't convert. A very tough game indeed. First half misses. I think 4 clear-cut chances. E ne le motshameko o dingalo tota. Re reteletswe ke go nosa makgetho a le mmalwa ke dingwe tse di kgonang go diragala segolo jang mo leaking e potlana. Re tla tsaya tse dintle go tswa mo motshamekong go yeng pele. You only score one, but today we did not even score one. But you know what? We take this point and we embrace it because we count it as we're going forward. Mo metshamekong e mengwe ntse le ya League ya First Division ya Borwa, setlhopha sa Magosi FC se kwadisitse tatlhegelo ya sone ya ntlha monongwaga. Ba notiwa ke sa Joining Youngsters ka nno e lengwe go lefela. Ditlhopha tsa Desert Ngao le sa Tlokweni United tsone di tshamekile maleka lefela setlhopha. Fa mo motshamekong ono tshamekelo kwa lebaleng la tsa Police College, setlhopha sa Police 11 se garasantswa sa St Diamonds ka dino di le 3 go tse 2. Holy Ghost FC ba fapile Town Young Strikers ka nno e lengwe go lefela. Pako Sterek, PTV Sport, Gaborone. Pako Sterek a re tlisa jalo kwa bokhutlong ya dikgang tsa metshameko tsa nako ya bosupa a re lebetse nne di goga kwa pele re kgaogana. Tautona Advocate Dumaboko bua fa puso e ta phimola sekoloto sa Chema. Lefatshe la China le tla fa la Botswana 190 million pula go dirisiwa mo ditirong tsa ditlhabololo. Mo go tsa metshameko ba rulaganye ba lebelo la Botswana Golden Grand Prix ba rurefatsa fa le tla tshegediwa ka kgwedi ya Moranang. Wa tsone le ka lo ra go hela go batepolo api go utlwa ka maemo a bosa. Tana re ntse re tšhama ka lesego la gago le phalala ga nthonyana ga nthonyana o rekile pudi ka rotwane a nne kagiso. Dumelang bagaetsong ka mogeleng ka se masolo ape se ya ke leader wa dikgomo mme fa re lebella pula e re gatise mo mosong ono. Ngai Wildlife Camp masome a mararo le bobedi, Soronga Police Station masome a bedi le bofera bongwe, Mogapinyana Primary School lesome le bosupa, Tsane Metrical Station lesome le bone, Tsetseng Primary School lesome, Kole Primary School bofera bobedi, Moroka Primary School bosupa, Humhukwe Primary School botlhano, Banda Matenga Metrical Station bone, Sesebe Primary School boraro, Nokane Primary School bobedi, Gosho Primary School bongwe ga mmogo le kwa Sibina Primary School.
fa re lebela sensalapi mo itsebeng a ne se re supetsang marumo a felong ka bontsi a lefatshe leno mo tseleng la ka mosa gore se re go thibile ka bontlha bongwe ka kgonagala pula diphefo dikgadima mo afelong mangwe a dikgaolo tsa legare le bokone botlhaba fo mo dikgaolong tse dingwe ka bontsi gona se re go thibile ka kgonagala pula diphefo dikgadima e phatlaletseng le mafelo a dikgaolo tseo mo phakele gona se go ikutlwa go le bothito mo dikgaolong tse di ka fa botlhabatsetse jwa lefatshe leno ka lesome le boferabedi go ya go lesome le boferabongwe fo mo dikgaolong tse di ka fa bophirimatsatsi gona se go ikutlwa go le mogote ka masome a mabedi go ya go masome a mabedi le bongwe e re mo tshokolong gone go ikutlwa go le bothito lefatshe leno ka bophara ka masome a mabedi le bosupa go ya go masome a mararo fa re lebela seemo sa lopi ka mafelo a beke eno gone mo kgaolong ya borwa re setse pula diphefo dikgadima e anameng le mafelo a kgaolo eo ka mafelo a beke eno go le bothito mo tshokologong dikgaolo tsa borwa botlhaba kgatleng le kwene gona setse pula diphefo dikgadima e phatlaletse le mafelo a dikgaolo tseo ka tsetse le matlhatso fa ka tsetse la tshipi gona setse pula diphefo dikgadima e anameng le mafelo a dikgaolo tseo go le bothito mo tshokologong kgaolo ya gantsi gona se pula diphefo dikgadima e phatlaletseng le mafelo a kgaolo eo mo mafelong a beke eno go le bothito mo tshokologong kgaolo ya kgalagadi gona se pula diphefo dikgadima e phatlaletseng le mafelo ka tsatsi la matlhatso fa ka tsatsi la tshipi gona se pula diphefo dikgadima mo mafelong mangwe a kgaolo eo go le bothito mo tshokologong kgaolo yang gabe gona se pula diphefo dikgadima e anamele mafelo a kgaolo eo ka tsatsi la matlhatso fa ka tsatsi la tshipi gona se pula diphefo dikgadima e phatlaletseng le mafelo a kgaolo eo go le bothito mo tshokologong mo kgaolong ya tšhwabe gona ka tsatsi la matlhatso se pula diphefo dikgadima e phatlaletseng le mafelo a kgaolo eo fa ka tsatsi la tshipi gona se pula diphefo dikgadima mo mafelong mangwe a kgaolo eo go le bothito mo tshokologong dikgaolo tsa legare le bokone botlhaba gona se pula diphefo dikgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo ka tsatsi la matlhatso le la tshipi go le bothito mo tshokologong ke sone seo seemo sa lapine ke le tshwaretse go le kalo a ene boroko